Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kw'igenekerezo rya 24 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda vyibonekeza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kudufasha akatubwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Utama wiriwe neza? Yego wiriwe neza bwa Amakuru. Yego mutamoro tugiye kurabira hamwe byinshi mu bikomeje kugenda biba. Turahera kuri opération préparatoire offensive igutegurwa mu bice bya Uvira. Turebere hamwe kandi bijyanye birikobera kuri axe ya Warikare Masisi Rubero. Turaza kwinjira kuri opération de renforcement mu bihe bice. Mvango ni imisozi itandukanye ya Sud Kivu ariko cyane cyane na Kivu y'Amajyaruguru ibintu ntibyoroshye na gatoya. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na mouvement nocturne. Turebera hamwe couvert prise axe turebe ibiriko biragenda vyibonekeza. Turaza kandi kwinjira mu bijyanye na mouvement offensive igamije kuba yafashiza sarangwe kwigarurira pinga turebe ko ihagaze. Turebera hamwe carrière en zone tempo, turebera hamwe couper les lignes logistiques. Turaza kandi kubabwira improviser la contrôle territoire turebe uko ibintu bihagaze. Turaza kandi no kurabira hamwe ibijyanye n'ibiri gukorwa bidasanzwe. Uza kutubwira ko mu minembwe byifashe gute Mutama? Mu minembwe uraza kutubwira ibijyanye n'imirwano ikomeje kuba ndetse n'ibikoresho bikomeje kujyanwayo mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye aho bitangazwa ko hari ibikoresho byinshi bikomeje kugenda bivanwa i Bujumbura bikazanwa mu gisagara cya Uvira. Turaza kwerekeza imwenga byifashe gute Imwenga ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje gukomera cyane. Uruhande rwa FDC rukomeje kuzana intwaro mu bice byinshi bitandukanye ndetse kandi bigaragara yuko umutwe w'izasambwe witeguye guhangana mu buryo budasubirwaho. Turaza kandi banywanyi kureba ibiri kuba muri societe civile mu bice bitandukanye ahitwa Rubigi, ahitwa Tanda, ahitwa Makato, ahitwa Zibana, ahitwa Rumvya. Turababwira ibiri kubera Kagobe, ahitwa Matari, ahitwa Kibe. Turaza kubabwira ibiri ko biragenda bigaragara muri ibi bice. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye n'ibiri kubera Nzibira nyuma y'iko yigaruriwe n'umutwe wa M23. Turebe ibijyanye n'ibiri ko birategurwa na FDC mu rwego rwo kugira ngo bahisubije. Turaza kandi no gukomeza amakuru yacu tuje mwakomeye kugenda avugwa. Tubabwire manekedo motivation aho rero bitangazwa ko kuburi cyaka ko FDC gukomeje guhagurukirwa bitewe n'amakuru akomeye yakusanyijwe na Demiap ndetse na Service National de Renseignement. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na problème logistique aho bigaragara ko ibijyanye no kuguruza ibikoresho biriko biragenda biba ikibazo gikomeye. Turaza kandi kubabwira drone zagaragaye he ni drone zagaragaye mu misozi ikikije Uvira. Mutamura twumva Amakuru ntabwo ndi kukumva neza. Twagerageza tukareba ko nibuza ngerageza ngana undi murongo tukabasha guhura neza. Yego reka tubigerageze rero akanya gato mu gihe turi kurebera hamwe ibikomeje kugenda biba. Tubabwire rero ibiriko biragenda vyibonekeza mu bindi bice mu makuru arabana n'ububanyi n'amakungu. Turaza kubabwira ko Canada n'Ubuholande byasabye abaturage bazo kwirinda kuja mu Burundi. Turaza kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikomeye zijyanye n'ibingi biriko biraza bitangazwa. Ni mu gihe rero Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko Katari nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu biganiro bigamije amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Turaza kureba ibyo yitangaje kuri iyi ngingo. Turaza kandi no kujya mu gisagara cya Goma tubabwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Amakuru ari gutangazwa n'abakora business zitandukanye aho batangaza impinduka zikomeye zatangiye kugaragara muri ibi bihe. Turaza rero kandi no kwinjira mu bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'uko hari inzego nshya FDC yamaze gushyiraho
zabo ndetse zifite n'inshingano zikomeye kubirebana n'ibiri muri iki gihugu. Mutama, amakuru yacu rero tugiye kwibanda cyane kuri izi ngingo z'ingenzi zikomakomeye zirabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere tucyonda sabore ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Mutama, tuyaherehe? Aya makuru tufite mu misozi itandukanye ya Sud Kivu, tumenye uko situation ihagaze. Byifashe gute? Kagira inkuru tubwire agezweho magingo aya. Nuko rero ni ibice bya Sud Kivu aho ibintu bikomeje guhindura isura. Yego. Ni imisozi ya Sud Kivu, nakubwiza ukuri ko muri Kivu ya ruguru, muri Kivu y'amajyepfo. Yego. Ahangaha situation ikomeye cyane ibibazo biri kugaragara ni Kivu y'amajyaruguru, FRDC iri gushaka hasi no hejuru. Yego. Ni Kivu y'amajyepfo kandi ibice bigizwe na za Minembwe. Yego. Imisozi igizwe na za Karima, iriya misozi ya za Kibombo na za Kasongo, utibagiwe za Ankoma n'Inyuzu. Yego. Ni imisozi yegereye ibice byariya muri mu Burundi. Yego. Iriya misozi rero yegereye mu Burundi irimo za Nyunzu, irimo za Furo ndetse na Kongoro. Yego. Bwana munyamakuru, igisirikare kandi na FRDC rusange. Yego. Bakomeje gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo barebe yuko Uvira muri biriya bice byegereye azakazinjira iriya misozi yegereye za Runingo ndetse n'ahandi hatandukanye. Yego. Ibe inzira iteye cyane ishobora kuba yatuma ngo iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigera no muri biriya misozi Kivu bitandukanye. Yego. Hanyuma ngo bagakora igishoboka icyo ari cyo cyose noneho uyu mutwe neza sarambwe bakawirukana mu bice byose by'ingenzi, ariko ubona yuko byamaze kugorana cyane. Yego. Hanyuma yuko bivuze yuko aka kanya zamaze kugera mu mayira yerekeza mu misozi y'ahitwa za Sanje ndetse na Remera. Yego. Hagati mu mahuriro y'umuhanda route nationale 7 ndetse n'umuhanda route nationale 11 uva mu byerekezo byari ya za Mwenga uzamuka Bukavu. Yego. Urabona yuko rwose aha hantu ibintu byakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ntabwo kiri gushaka guhagarara ndetse no intege na gatoya icyitwa ibitwaro bya Nyamugigima niko navuga bikomeje gukurwa hariya za Ngozi, ibindi bikurwa za Konge, bizamurwa byerekeza hariya mu mujyi wa Uvira. Hari ibice ku muhanda n'ubundi umajyapfo Tanganyika, ibindi n'imbunda ntoya ziri kuzanwa mu mato. Urabona yuko n'ubundi uko umunsi ugenda uzaza indi isegonda izaza indi, niko FRDC iri kuzana impinduka ndetse ikora kimwe cyose gishoboka kugira ngo ahinduke ku ruhande rwabo. Yego. Mutama, wenda mbere yo kuza kutujyana no mu yandi makuru ndagira ngo tugaruke ku biri kuvugwa nyuma ya General Gasita, hari andi makuru mashya adushyikiriye ngaha. Amakuru aravuga ko nyuma yo kwanga General Gasita leta ntigira ikibikoraho, bizatumye bamwe mu basirikare ba FRDC bahunga berekeza ahataramenyekana ndetse binakekwa ko baba bagiye kwifatanya na Alliance Fleuve Congo. N'abasirikare babiri mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo ufite ipeti rya kapiteni na mugenzi we wari ufite ipeti rya Sherija, bakaba rero bivuga ko biyunze n'ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho. Ni nyuma yaho Wazalendo banze Brigadier General Olivier Gasita ko ayobora ibikorwa vya gisirikare muri Uvira mu ntara Kivu y'amajyepfo. Aba basirikare ni Captain Gakunzi n'undi ufite ipeti rya Sergeant, bombi nkuko amakuru abitugeraho bivuga bavuka muri Kivu y'amajyepfo, bakaba ari abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Biravugwa kandi biremezwa ku mugoroba w'ejo ku wa kabiri kwigenekerezo rya 2025 nibwo bakiriwe n'umutwe wa M23 ahitwa Inyangezi mu birometero bicyuvuye mu gisagara cya Bukavu, gisagara gifatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'amajyepfo nkuko bivugwa n'abakorera mu misozi igenzurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo na Wazalendo iri hejuru y'ibice byahitwa Kiziba mu territoire ya Warungu. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka 2025 nibwo Kiziba yabohojwe na FC MRDP nyuma y'imirwano ikaze n'ingabo za leta ya Kongo. Imirwano yarangiye uruhande rwa leta ruhungiye mu misozi iri hejuru y'icyo gice. Bisobanura ko biri mu byatumye FRDC
yongera kuba yakongera abazarendo muri bice kugira ngo bakomeze ibijyanye n'amaoperasiyo atandukanye. Banavuga ko kandi kuba General Olivier Gasita yaranzwe na wazarendo kuyobora ibikorwa vya gisirikare i Uvira, kandi yari yahatumwe na perezida w'igihugu mu ntangiriro z'uku kwezi kw'icyenda, biri mu byatumye binubira iki gisirikare kiwe ngo kuko nubundi ntacyo kigeze kigeraho. Ubwo bagiraga mu nzira bacitse, hari aho bageze bitangwa na wazarendo, ari nabwo rero bahise babavunderezamo urufaya rw'amasasu, birangira bakijwe n'amaguru, maze nabo bakomeza urugendo rwabo. Kuri ubu bamaze kwakirwa aho bazanye imbunda ebyiri, harimo yo mu bwoko bwa AK-37 n'izindi nto ndetse n'amagrenade. Umwe mu muryango wa Kapiteni Gakunzi yatanze amakuru agaragaza ko yishimiye itoroka ryawe. Yagize ati yarayacitse ari inyangezi, ibyo gukomeza gusuzugurwa yabigaye, kuba yarasanze abandi banze ako gasuzuguro kuri twe n'impinduka nyinshi. Yongero ati hari majoro nubwo byari batarabona confirmed ariko yarabategereje, ariko ayo mapeti yo kwa Kisekedi n'ubusa, icyangombwa nuko avuye muri abo ba leta. Akaba yari biri gutangazwa bijyanye n'abakomeje kugenda bakora deserting cyase aba disasters. Mutama rero ndagira ngo ukomeze tubwira nandi makuru. Ruvango mu yandi makuru bwana munyamakuru, ikiri kuvugwa ni warikare mbona abantu basa n'abari kwirengagiza kuvugaho cyane. Yego, ko buriyange ngerageza kunyarukira ku marezo sosiyo nkareba ibintu biri kwandika kuri ino ntambara cyane mu bikorwa byinshi bitandukanye. Yego, ariko nkabona ibice byinshi bya hano muri Kivu ya ruguru, muri Kivu y'amajyepfo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo bivugwaho ndetse kandi ntabwo binatekerezwaho. Kuki bitavugwa Mutama? Sinzi impamvu ibi bintu bitavugwa kandi bibera ku karubanda, sinzi impamvu bitavugwa kuko ibi bice byose birimo abaturage bari guhemukirwa. Yego, ni ibice biri kuberamo ikirwa, ni ibice biri kuberamo ibibazo. yego, aho ubona yuko cyane cyane iriya misozi wa kare nyuma yuko intare zasaranzwe zifashe gahunda yo kwerekeza mu duce twinshi dutandukanye. yego, nyuma yuko intare zasaranzwe yo gutera intambwe berekeza muri misozi yegereye za Nyenzira. yego, nyuma yuko intare zasambwe zifashe umwanzuro wo gufungura imihanda myinshi itandukanye ihuza teritwari ya Masisi na Warikare. yego, urabona yuko ishusho fatizo y'ibibazo biri kugaragara mu bice byinshi bitandukanye ikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. yego, kuko nk'ubu yego, biri kuvugwa yuko nyuma yuko uyu mutwe ugerageje kwinjira muri iyo misozi ndetse umuhanda wa nationali gatatu uva mu byerekezo biri hasi hano na za Itebera na za Kasindi. yego, biri kuvuga ko iriya misozi yegereza Ishunga, imisozi yegereza Moti ndetse n'ayitwa Kisi n'ayitwa Kende, yego, na za Bunyampuri, aha hose biravuga yuko FARDC yamaze kwakira abasirikare benshi cyane. Reka dukomeze kuri page yanditseho harabana n'ububanyi n'amakungu, ubwo turagaruka utubwira n'ibindi turebe ibyatangajwe ku Burundi, ubwo turagaruka n'ubundi turabira hamwe n'ibindi wagiye udutegurira. Ibihugu birimo Canada n'Ubuholande bizaburiye abaturage bayo bibasaba kwirinda kujya mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko bice byegereye umupaka uhuza iki gihugu na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe akomeje gututumba intambara hagati ya AFC M23 na FARDC muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu nkengero z'igisagara cya Uvira. Kuwa mbere no kuwa kabiri nibwo guverinoma z'ibihugu byombi zasohoye amatangazo yo kuburira abaturage babyo, aho itangazo rya Canada ryagiraga riti irinde ingendo zose zidakenewe mu Burundi usibye intara ya Bujumbura Meri kubera ubugizi bwa nabi n'imvururu zishingiye kuri politike zishobora kwaduka. Irinde ingendo zose mu bice bikurikira kubera imirwano hagati y'abasirikare n'imitwe yitwara gisirikare: intara ya Cibitoki, intara ya Bubanza, umuhanda wa route nationale numero 5 n'akarere k'uburengerazuba bwawo mu gice cy'icyaro cya Bujumbura ukubiyemo parike y'igihugu ya Ruzizi ndetse na reserve naturelle ya Ruzizi, aho ugomba kwirinda ingendo zose zidakenewe. Itangazo rya guverinoma ya Canada rikomeza rivuga ko hagomba kubaho kwirinda cyane mu ntara ya Bujumbura Meri kubera umubare
munini w'ibyaha uri hejuru ndetse n'ibyago by'amakimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashobora kugera mu gihugu cy'u Burundi. Uko umutekano wifashe mu ntara ya Bujumbura, itangazo rivuga ko umutekano mu ntara ya Bujumbura meri uhindagurika kandi utamenye uko uzaba wifashe ejo kubera amakimbirane akomeje mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutekano ushobora kwangirika vuba kandi nta nteguza. Niba uri mu Bujumbura City Hall, komeza kuba maso, kurikiza amabwiriza y'inzego z'ibanze. Intara ya Bubanza na Cibitoki, guverinoma ya Canada ikomeza ivuga ko umutekano ku mupaka ukomeje guhangayikisha abahari mu ntara y'Ububanza ndetse na Cibitoki bitewe n'imirwano ikaze iri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse rimwe na rimwe n'urujya n'uruza rw'imitwe yitwaje intwaro yambukiranya imipaka. Haraho kandi ibikorwa by'ubujura, gucuruza intwaro nto, gushimuta n'ibitero byibasira abasivili bikorwa n'abahoze ari abasirikare n'inyeshyamba n'udutsiko tw'urubyiruko. Tangazo rikomeza rivuga ko ibitero by'abantu bitwaje intwaro, ugushikuza amashakoshi, abana bakunze gukora ibyaha kandi ibikorwa bikaba ari by'ubugizi bwa nabi. Ngo ushobora guhohoterwa iyo ugenda cyangwa ugakora jogging wenyine, cyane cyane imihanda ikikije ikiyaga cya Tanganyika. Irinde kugenda, gutwara imodoka cyangwa gukoresha imodoka rusange nyuma y'uko ijoro riguye aho uri hose mu gihugu harimo na Bujumbura. Bikaba ibintu byawe by'agaciro, ibyangombwa by'ingendo n'amafaranga ahantu hizewe nko muri Comfort yo muri hoteli. Bagaragaza ibijyanye no gushimuta, ngo arabagizi bana bashimuta abantu bagasaba ingurane kandi bizabayeho, bikaba rero byaribasiye abanyamahanga. Itangazo rirerire rya guverinoma ya Canada kandi rikomoza ku bindi bibazo birimo ikibazo cy'umtumanaho ritizewe ku buryo budashobora kwiringirwa nka telefoni yawe ngendanwa. Ushaka guhamagara ubufasha cyane cyane hanze ya Bujumbura, ibura ry'umuriro rya tonato kandi nta mashini za generateri zihari, bishobora guhungabanya imikorere ya za banke n'itumanaho n'ibindi. Bagaragaje kandi ko ikibazo cy'umutekano wo mu muhanda, aho imihanda myinshi imeze nabi, ibimenyetso bisa nk'ibitabaho, kutagira za feruje, abantu batwara uko bishakiye, kutubahiriza amategeko n'ibindi, kugeza kubanza kwikingiza indwara nyinshi bavuga ko bishobora kuba byabafatira mu Burundi. Guverinoma y'Ubuholandi nayo yasohoye itangazo rigufi iherekejwe n'ifoto igaragaza ibice byo kwirindwa ndetse n'ibyo kwigengeseramo. Nk'uko babigaragaza, Ubuholandi nabwo burasaba abaturage babwo kwirinda kujya mu bice bizegera umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ibice byashyizwe mu ibara ritukura rigaragaza ko ari ahantu habi cyane ho kujya, hariho ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Aho itangazo rivuga ko abaturage babwo bagomba kwirinda uko bizagenda kose ku mpamvu iyo ari yo yose. Hari kandi ahashyizwe mu ibara rya oranje begereye umutuku, akaba ari mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi, harimo Bubanza, Bukinanyana, Cibitoki, Mpanda na Mugina, aho itangazo risaba kuhajya ariko mu gihe ari ngombwa. Ahandi hasigaye hashyizwe mu mara ry'umuhondo, ariko bongereho ko umuntu uzajyayo agomba kumenya ko naho umutekano ushobora guhungabana igihe icyo ari cyo cyose. Mutama rero ngayo nguko n'ubundi wahita udusigurira ibijyanye n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kurungikwa mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. cyane Uvira. Yego yego, ikomeje kuzana abasirikare benshi cyane bakazimvira ndetse kandi bikavuga yuko bakazimvira. Yego, imisingi bahawe yego, niyo kurinda iyo misozi yitwa Karungu ariko kitara. Yego, ibintu uko mu byerekezo byariya Bushongiri ndetse kandi ya misozi yegereye Kwato na Bukumbirwa, hakoreshejwe intara zitwa ziri mu bwoko bwa teorizi cyane cyane nizo FRDC ziri gukoresha bwana munyamakuru. Yego, kandi bikavuga yuko ibi bice bwana munyamakuru byamaze kuzanwamo abasirikare bakomoka mu mutwe wa FDLR. Yego, byamaze kuzanwamo abasirikare ba FRDC ndetse kandi na FDN bari icyo gisirikare cy'u Burundi. Yego,
ubona yuko uru rugamba ruri buze gukomera kandi ruri buze kubirurira. Yego banywanyi rero nizo ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho mu buryo bw'iramvuye aho turi buze kubabwira imwe ku yindi icyo usabwa rero nta kindi ni uko usonda sabone ngacu bashyikiriza amakuru akomakomeye arabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu mutama tuyaherehe kandi hamwe amakuru tutagiye kwereka aya makuru ndagira ngo tuyahere mu misozi Warikare. Yego byifashe gute Warikare? Ni Warikare ibintu bikomeje kuzamba kandi ni Warikare ibintu bikomeje gukomera. Yego uburyo biri gukomera rero. Yego hari operasiyo yateguwe n'igisirikare cya FARDC yitwa operasiyo Cikongo. Yego iyo operasiyo ya Cikongo yateguwe n'uruhande rwa FARDC. Yego ni operasiyo yari igamije kwambura ibice bya M23 bya bice bya za Masisi. Yego ni operasiyo yari igamije kwambura ibice bya M23 ibice byose bya Warikare ndetse na Rushu na Rubero. Yego Yegeye Nyiragongo hakoreshejwe abacancuro kuruta abandi basirikare cyane cyane bano b'abazungu. Yego kandi umunyamakuru aba bacancuro bakoresheje imbunda y'imize kandi bakoresheje n'imbaraga ziganjemo izi ndege z'intambara zirimo mu bwoko bwa drone. Yego ariko bwana munyamakuru ngewe amakuru ngeze aka kanya iyo operasiyo yitwa Cikongo. Yego ni operasiyo yari yateguwe n'uruhande rw'abasirikare b'Ababiligi. Yego operasiyo yari yateguwe n'aba bacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo b'Icyumweru Black Water bivuga yuko no ku munsi w'ejo hoherejwe abandi bacancuro bagera kuri 700. Yego abangaba akaba ari abahanga mu gukoresha drone ndetse kandi no gukoresha izi ndege z'intambara. Bakimara rero kugera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hari ibintu bahise bahagarika bavuga bati rero ibi bintu muri gutekereza cyangwa gushaka gukora bitandukanye cyane n'uburyo urugamba ruhagaze uyu munsi wamaze gutegura ibitendo kandi bitendo ka butaka tukazi ibitero muri ubu buryo iyo operasiyo Cikongo icyo dushaka kugeraho twatugeraho nicyo rero uri kubona iriya misozi afatwa n'abukumbirwa basa n'aho bagabanyije kwigabamo ibitero nyuma y'uko n'ubundi uyu mutwe uvuye ahitwa ikopu ukazamuka afatwa n'abukumbirwa abavuze bati reka tube twihanganyeho gatoya intumbero aka kanya hari ni ugufungura umuhanda RP 2015 bava ahitwa muri santere ya Pinga berekeza ahitwa za mbere mu Peki berekeza Karembe kugira ngo bafate uriya musozi strategique w'Imweso witegetse utwaye Amasisi Nyiragongo n'ibindi bice bitandukanye. Nibyo kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara kandi vyibonekeza ko amahoro n'umutekano bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Hari urugendo rukomeye kandi ruri gutangizwa bigizwemo uruhare na Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka turebera hamwe ibyo Kisekedi Chilombo atangaza kubirebana no guhererekanywa imfungurwa turaza mutamu tujyana ku index tubwira ibindi biriko biragenda vyibonekeza. Yego Ni son excellence Felix Antoine Kisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ategereje uburenganzira bwa komite mpuzamahanga Croix Rouge biro guhererekanywa imfungwa n'umutwe wa M23. Ibi akaba ari bitangarije i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru. Umutwe wa M23 ushinja Leta ya Kongo kuba yaranze guhererekanya imfungwa zibarirwa muri 700 zifunzwe mu gihe mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka impande zombi zemeranyije guhererekanya imfungwa nka bumwe mu buryo burema ikizere mu biganiro impande zombi zikomeje kugirana. Kinshasa icyakora imaze iminsi igaragaza ko yiteguye kurekura imfungwa zayo mu 23 iyisaba kugira ngo ibiganiro bikomeze. Kisekedi ubwo yabazwaga ni kwiri aho iriya gahunda igeze yagize ati dutegereje ko Croix Rouge duha uburenganzira kugira ngo duhererekanye imfungwa. Kaba rero ari ijambo rikomeye Kisekedi avuze mu gihe bikomeje kugenda bivugwa ko Croix Rouge yo yiteguye kandi tayari. Bamwe rero bakaba bakomeje kugenda bavuga ndetse banibaza ibiba. Croix Rouge yerutse gutangaza ko kuri ubu ngubu yiteguye gutanga umusanzu mu kurekura imfungwa mu rwego rw'amasezerano yasinywe hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC. Croix Rouge yagize iti nyuma yo gusinya uburyo bwo kurekura imfungwa zifitanye isano n'amakimbirane
gukoreshwamo intwaro hagati ya Repubulika n'intwaro rusange ya Congo na Alliance Fleuve Congo. Twiteguye gutanga umusanzu mu koroshya irekurwa ryabo nk'uko byemejwe n'impande zombi bigizwemo uruhare n'umuhuza aribwo Katari. Uyu muryango utabara imbabare bivuga ko uzakora ku rwego rudafite aho burugamiye mu rwego mu kumenya imyirondoro no kugenzura no kurekura no kuba bakurikiza umutekano ku mfungwa zifunzwe ku mpande zombi. Bikaba bitangajwe mu gihe ibiganiro bikomeje Doha bihuza Katari hagamijwe n'abibahuza bigizwemo na Katari bigamije kugera ku gisubizo cya politike ku makimbirane akomeje kumvikana mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Mutama wakomeza n'andi makuru. Nubwo rero amakuru turakomeje mu misozi y'Inwenga. Yego. Umutwe w'ineza tarambwe wavumbuye ikawazarendo zigera ku 16. Yego. Mu misozi y'Inwenga ibi bigatanga ikimenyetso cy'uko mu misozi yose neza tarambwe zirimo n'imisozi yegereye aho neza tarambwe ziri. Yego. Akiri abanzi benshi kandi ibintu kugira ngo neza tarambwe babikemure cyangwa se kugira ngo bigende neza ku ruhande rwabo. Yego. Bikosora igihe kirekire bwana umunyamakuru ubona yuko kuko ibi bice n'ubundi uyu mutwe urimo byari imisozi ya za Kamanyora, imisozi ya za Bunyakiri, mu misozi myinshi itandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru no mu Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ya za Kavumu. Urabona yuko bikiri ikibazo gikomeye cyane kuko niba ahitwa Mwenga hashobora gufatirwa wazarendo cyangwa se gufatirwa abo bise ngo n'inasi kuko mu bafashwe bavuga yuko ari abaturage batari aba wazarendo. Yego. Reka amakuru yatanzwe n'abari basanzwe wazarendo bari muri FDNB bavuga ko bazanye bigeze no kubana mu gisirikare ariko nta makuru yemeza neza ijana kujana ko ari abo wazarendo. Yego. Nuvuga ngo rero ibintu byabaye ikibazo nyuma y'uko abawazarendo bagera kuri 16 bafatiwe Imwenga ndetse kandi tukanavuga yuko uyu mutwe ukomeje n'urugendo rwerekeza za Karima n'ahitwa za Kangira n'ahitwa za Shabunda n'iriya misozi yegereye Mikungu n'ahitwa za Karore. Yego. Urugendo rugamije kumenya aho za AVIS zishe cyangwa se aho bituma abanzi babo bari cyangwa se abanzi babo baherereye. Yego. Ubona yuko ikomeje gutwara imbaraga kandi ikiguzi kirenze icyo twatekereza cyangwa neza cyangwa zategereza. Yego, ibyo rero Mutamani biriko biragenda vyibonekeza mu gihe arandi makuru haravuga ku iperereza ry'u Burundi aho bivuga ko rishobora kuba ryaciye amarenga ko Rabin ashobora kuba yarishwe. Reka rero tubigaruke ubwo turagaruka nawe utubwira n'ibindi wadutunganyirije. Amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko umusesenguzi Diedonini y'ukuri uzwi nka Rabin uherutse kuburirwa irengero nyuma yo kugera ku butaka bw'u Burundi avuye mu Rwanda yaba yarishwe nk'uko byaciwemo amarenga mu kiganiro cy'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Focode. Biravugwa ko mu kiganiro cyateguwe na Focode kuwa Mungu ku igenekerezo rya 21 kwezi kw'icyenda umukozi w'iperereza ry'u Burundi Merad Muhizi yafashe ijambo maze mu kibazo cye cyanyuma akoreshamo amagambo atangaje aho yasaga nk'uca amarenga ko Rabin yaba yaramaze kwicwa. Uyu ngo yahakanye ko Rabin yigeze agera mu Burundi ashimangira ko ifoto ye yagaragaye ari muri iki gihugu n'abandi bafatanywe mu kasho k'iperereza ry'u Burundi mu Cibitoki ari impimbano. Focode avuga ko uyu mukozi w'iperereza ry'u Burundi yavuze ko inshuro 5 zose Rabin ahubwo yishwe n'iperereza ry'u Rwanda kubera ngo ryamuhaye akazi karamunanira. Ibintu bigaragaza ko uyu Medar Muhizi abeshya. Medar Muhizi avuga ko iperereza ry'u Rwanda ryari ryarajyanye Rabin muri Mozambique kubera igisirikare cyarwo cyakorera mu gihe nyamara bizwi neza ko Rabin yahungiye muri Mozambique mu ntangiriro za 2015 mbere yuko haba imyigaragambyo kubera ko yabonaga ubuzima bwe buri mu kaga ndetse abategetsi b'u Burundi bahise bafunga muri umunawe Rabin we yahisemo Mozambique kubera ko umubyeyi we yakoreraga nk'umukozi w'Imana. Ni mu gihe nyamara igisirikare cy'u Rwanda cyatangiye gukorera muri Mozambique muri 2021.
ni mugero fokode ivuga ko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko Rabin na bagenzi be bari mu Burundi babiri bafatanywe nawe Erwa Nkurunziza na Vena Ndikumana bavuye mu Rwanda ku igenekezo rya 29 kwezi k'umunani 2025 baciye muri Tanzania binjira mu Burundi baciye ku mupaka witwa Kobero Imuyinga. Uwo munsi byo kandi ngo ni ibintu byoroshye kubona imipaka y'u Rwanda, Tanzania n'u Burundi. Undi wafashwe ni Bonaventure muri Kiyingoma, uyu rero akaba yaravuye Bujumbura mu modoka izwi yaje kumupfiraho ageze yitwa Gitega, na n'ubu iyo modoka akaba ariho ikiri. Hoteli yarayemo kandi yafatiwemo nayo irazwi nkuko amakuru atugeraho abivuga. Uyu telefoni ya Erwa Nkurunziza yerekana neza ko ahantu banyuze, ifoto yafatiwe mu Cibitoki yerekana Rabin ari kumwe na bagenzi be mu kasho k'iperereza mu Cibitoki nkuko bigaragara. Mutama wakomeza. Usango rero tukiri mu gihugu cy'u Burundi. Yego bwanyumva ndakumva. ni abasirikare bagera ku 1500 bivuga yuko bamaze gutegurirwa ahitwa Bururi. Yego bagiye kuzanwa muri iyo misozi ya za Hafi ndetse n'ahitwa za Muheta muri Uvira. Yego aba bagahita berekeza mu cyerekezo cy'Warungu bagiye kurwana n'umutwe w'impuzaturanga mu bice n'ubundi ukomeje kugenda wiganzamo muri ibyo bice bya Warungu uhereye mu bice umaze iminsi wigarurira. Yego bikavugwa kandi bikwemeza yuko ibintu bishobora kuzamba mu gihe gitoya mu buryo butandukanye n'ubwo dutekereza cyangwa se n'uburyo tubonamo mu buryo busanzwe bwa kinyamwuga kandi abanyamakuru. Yego kugeza ubu igishya kiri kugaragara ni igiki? ni ukuvuga ngo igishya kiri kugaragara ku mirongo njyarugamba ndetse kandi igishya kiri kugaragara mu bice bya Warungu cyangwa se Gicamunsi. Yego ni imyiteguro idasanzwe ku ruhande rw'umutwe w'intare zasanzwe bivuga yuko abakomando bamaze kubahereza ibwiriza bababwira yuko igihe cyangwa ikindi yego bashobora kugabwaho ibitero bibatunguye mu ishusho itandukanye n'iyo batekerezaga mu buryo bwabo busanzwe. Ikintu cyitwa ikoranabuhanga rya sanzwe ni ikoranabuhanga rishinzwe kurwanya ibi bitero bikoreshwa n'indege z'intambara kuko n'ubundi ya misozi zafatwa n'abakundirwa FDC. Yego yari ifite intego yo kuyikoresha ihagurutse ziriya ndege ziri mu bwoko bwa Sukhoi ndetse na drone. biza kuba ikibazo gikomeye cyane rero aho nakubwira ukuri yuko ubu uyu mutwe wamaze gufunga ariya mayira ufasha uduce dutandukanye dutangatanze ifatwa n'abakundirwa. ariko nubwo uyu mutwe wabikoze yego bikavuga yuko iyo misozi yegereye idafite abasirikare bose kubona umutwe iki gisirikare gishobora gukoresha uriya muhanda RT 1005 kuva mu byerekezo bya Peti na Burayi umanuka yitwa za Marimo. Yego bikaba byavamo n'indaro yo gufatira imisozi ya Karembe yegereye umusozi wa Mweso kuko n'ubundi FRDC bikanavuga yuko ishobora kuba yarabikoze mu buryo bwa tactique zitandukanye kugira ngo uyu mutwe wawushuke werekeze muri misozi ya Ikobo Karembe hasigara abasirikare bakeya kuko warikaye kubona yuko umutwe ufitemo abasirikare bakeya nk'uko amakuru ari guturuka ndani kwa ndani akomeje kugenda kwigiraho. ku Burundi ruhande kugeza ubu impinduka zahise zikorwa n'izihe? Ubundi ruhande rero impinduka zabaye ku rugamba mu makuru yimbitse kandi yizewe. Yego ubu ngubu ku rugamba uko ibintu bihagaze yego biragaragara yuko uruhande rwa Politique rwo ruracyatsimba rero ruvuga yuko iriya misozi yariya muri Warikare by'umwihariko fatwa n'abakundirwa by'umwihariko iriya misozi Burayi na Marimo kuri iriya mihanda y'utunasinari 2 n'utunasinari 3 uva mu byerekezo byariya muri za Pinga umanuka hasi ubwo werekeza Karembe. Biragaragara ko FRDC amaze kwazana abasirikare imisozi yegereye za Mitusenge n'imisozi yegereye Taweza hose FRDC yazanye abasirikare kuri iyo mihanda y'utunasinari 530. yego ariko nubwo igisirikare cya Politique bwana munyamakuru cyakoze ibi ngibi hari amakuru bifite aka kanya yego yuko imisozi yegereye Nyenzira, imisozi yegereye Mubanda, imisozi yegereye Nyamiyanda, iyi misozi yose uyu mutwe nawo umaze kwishyitamo abasirikare ndetse kandi n'intwaro nyinshi. Bikavuga yuko intambara iri muri ibi bice ni intambara iri kuba mu buryo bw'ikoranabuhanga butandukanye
no kuba buri ruhande rwakora advance rukoresheje intwaro byaba mu buryo bw'imbunda cyangwa no mu bundi butandukanye. Yego. Kuko FRDC ku mirongo y'imbere ku rugamba ntabwo iri kurwana n'umutwe w'intare zasorambwe. Yego. Urajya kubona ukajya kumva uti hari agatero tumasagazwe na FRDC abakoresheje drone cyangwa bakoresheje helicopter cyangwa kazuguzugu. Hari igitero cyabaye bakoresheje suko 25 byabaye kugira ngo bazanyangira bizi. Impamvu FRDC yagabye igitero Nyanzi yaranyange hategurwaga operation ku ruhande rw'intare zasorambwe ari gutegurwa abasirikare b'abakomando bagiye kwerekeza za Warikare ndetse no mu yindi misozi itandukanye. Yego. Mwana munyamakuru kubaka kanya igihari ku mpande zose byo bari ku ruhande rw'intare zasorambwe byari ku ruhande rw'igisirikare cya FDC. Biragaragara yuko buri ruhande bikwiga uburyo bwo kurwana ariko butandukanye n'ubwa mbere FDC yo ikibanda gukoresha intwaro ziganjemo indege z'intambara kuruta gukoresha zino mbunda ntoya ku mirongo y'imere ku rugamba. Izo ndege z'intambara Mutama haba hari icyo ziri guhindura ku mirongo y'imbere y'urugamba kugeza magingo aya? Izo ndege z'intambara rero nta kintu kiri guhindura kuko n'ubundi n'ubu ngubu harabarwa imibare y'abasivile bapfuye hara mu misozi ya Nyange kuko FDC iretse kurasa ikoresheje zino drone ndetse na ikoresheje suko 25. Yego. Harabarwa yuko operasiyo uburyo bari bayiteguye ndetse kandi bashaka kurasa ku birindiro by'aho umutwe neza turangwa naho hateguraga operasiyo yo kwerekeza mu Warikare. Yego. Birabarwa na kese kandi biremezwa yuko 5% bigeze bagira ku ntego yabo ahubwo iki gitero cyagize uruhare mu kwica abasivili benshi cyane kuruta intego yari bafite yo kurasa ahantu umutwe wa 23 uherereye. Naho kubirebana naho izo ndege zihagurukira Mutama mu makuru muronka izo ndege zihagurukira he? Cyane amakuru ashingiye ku butasi bikomeje guhabwa ari guturuka mu gisirikare cya FDC. Yego. Amakuru ashingiye ku butasi rwose bwimbitse kandi bweruye. Yego. Uruhande rwa FDC ibitero by'indege bari kugaba byinshi biri guturuka muri iriya misozi ya Warikare. Bwana munyamakuru uranyumva? Ndakumva. Ngo ibi bitero biraturuka muri iriya misozi ya Mishya n'indi kuvuga. Yego. Iriya misozi ya za Karimbarimba, iriya misozi ya za Taweza, iriya misozi ya Bushongore. Yego. Iyo misozi niyo hariya za Mitusenge niyo harunze izo drone ziri mu bwoko bwa State z'umara. Yego. Iza kurasa ku ruhande rw'intare zasorambwe ariko bikavuga yuko nubwo izi drone ndetse n'izi ndege z'intambara ziri gukora muri ibyo bice by'ahana y'intare zasorambwe ziri bakanabarasaho rimwe na rimwe. Bikavuga yuko uburyo bw'imikoreshereze yazo bitumvikanwaho n'abasirikare ku ruhande rwa FDC kuko amakuru ashingiye ku butasi yemeje guhabwa. Yego. Bivugwa yuko uruhande rwa FDC hajemo urunturuntu mu buryo bwo gukoresha zino drone cyane dore yuko byimuriwe cyangwa se byahawe abacaca babiri ndetse kandi bigahabwa abacaca bakomoka muri Amerika Amajyepfo, Abanyakolombiya n'Abanyarijantine. Yego. Bikavuga yuko rero bwana munyamakuru ibi biri buze gutera ikibazo kuko mu gihe n'ubundi drone ziri gukoresha mu gihe indege ziri gukoreshwa ariko impande zose bikaba bigaragara yuko zitari kubyumvikanaho. N'ubundi nta musoro biri buze gutera ahubwo biraza gutera amakimbirane y'igihe kitari gitoya nk'uko amakuru ari guturuka hagati ndani kwa ndani akomeje kugera kugeraho. Yego, reka dukomeze page y'amakuru yacu ubwo uragaruka tujya no mu mirembe naho tureba biri kugenda vyibonekeza. Yego nta kibazo bwana munyamakuru. Hari ku cyumweru kwigenekerezo rya 21 mu kwezi kw'icyenda 2025 mu gitondo cya kare nibwo abaturage mu kagari kayitwa Rukoma kare hagati yitwa Kikamata ya mbere n'ayitwa Ruhenje muri groupe ya Rubereki mu territoire ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ubasanzwe n'agatsiko kabitwaje intwaro mu rwego rw'abazarendo. Amakuru ari guturuka ahabereye ibi byago aravuga ko uyu mutwe winjiye mu mudugudu nta kurasana cyangwa kwerekana imbaraga zidasanzwe ariko ugasahura ibintu byose abaturage bari bafite. Nkuko abatanga bamya babivuga abateye bageze yitwa Rukoma mu masaha ya mu gitondo abaturage batangira kwitegura kujya mu nsengero. Abaturage bavuga ko
aba basahuzi bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo ariko batarinze kurasa cyangwa gukora urusaku, bakaba rero barasatse inzu ku yindi bakura ibyo kurya muri izi nzu ndetse n'amafaranga n'imyambaro n'ibikoresho by'ingenzi by'abaturage. Umwe mu baturage wahunze ubwo yasahurwaga yagize ati bageze mu rugo rwanjye badusaba ibisubizo baradukangisha imbunda, bafata ibitanda, amatungo ndetse n'amasaka twari dushyize mu bubiko. Nta muntu barashe ariko abatwaye byose byari bihari. Abari bari mu nzu berekeza Warikare banyuze mu gace kahitwa Rukoma muri iyo saha nabo baguye mu maboko y'aba basahuzi. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko imodoka zitwara ibicuruzwa ndetse n'abamotari bari batwaye ibiribwa n'ibikoresho bivigoma bigani Warikare bose basahuwe. Kuri ubu bakaba barambuye ibyo bari bafite. Umwe mu bayobozi b'amakoperative y'abamotari yagize ati ibintu byatugizeho ingaruka zikomeye, bamwe babatwariye abaturage ibicuruzwa byabo bahuye n'ibyago none basigaye bari kubirihishwa. Kuri ubu dufite ubwoba bukomeye. Amakuru yemezwa n'abayobozi bo muri aka gace aravuga ko abarwanyi bashobora kuba barakoze ibingibi nabo muri MAC cyangwa se Mouvement d'Action pour le Changement, ni mutwe ukorera mu duce twa Warikare na Masisi. Uyu mutwe kandi ukaba ukorana hamwe n'uwitwa Uhuru, APCRS, NDCR, Raila Kajogomboa ndetse na mama 23. Ni imitwe ikomeje kugenda ishinjwa kuba yaragize uruhare rukomeye muri ibi bikorwa. Mutama rero wakomeza utubwira n'ibindi. Bwana munyamakuru rero ngira ngo Allo? Uri kumva bwana munyamakuru? Ndakumva. Ndagira ngo tugaruke mu misozi ya Uvira gatoya. Yego. Umenye ko situation ihagaze. Yego ihagaze ite kugeza ubu? Uvira akazanya uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Ndagira ngo twibandaho cyane kuruta iyindi misozi. Yego. Ashingiye ku butasi bw'uruhande rw'urwego rwa Mishya ndetse na Amiri rwaparigetse. Yego. Cyangwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Bari guturuka muri izi nzego za Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Bari guhereza amakuru ahereza asanzwe cyangwa mama 23 turi gutegurwa ku ruhande rw'umutwe mama 20 kanavuga yuko ariyo mpamvu hari agace kamwe na kamwe ujya kumva badorogoshe cyangwa se uruhande rw'ineza asanzwe nk'umuntu wenda warungu mu gace kamwe ashongera cyangwa se Murambi. Yego. Bikavuga rero ibi byose FRDC iri kubishinja ngo abasirikare b'Abarundi ku mirongo mbere ku rugamba yuko ari bari kugambana FRDC, ariko Abarundi bakavuga yuko imbaraga bazanye ndetse kandi na mission bafite hano muri Uvira mu misozi ya Kazingira, Kawezi n'ahandi hatandukanye. Yego. Badafite gahunda yo kuba bagambanira igisirikare cya FRDC kuko bivuga yuko iriya misozi bafite Karungu, Heta, imisozi ya Gomba, Kasongo, Shenge na Munamira. Yego. Iyi misozi uruhande rw'igisirikare cya Fdnb cyo gisirikare cy'u Burundi basabye yuko aribo bagomba kurinda abasirikare ba FARDC bakabareka, ariko bikavuga yuko FARDC yanze imisozi kwiyegurira mu gisirikare cya Fdnb rero ikavuga yuko kuba baka n'agace cyangwa se bakicira runaka kugira ngo babikonsere bakatsinda aribyo biteza amakimbirane hagati ku ruhande rwabo na FARDC, kuko ngo abasirikare ba FARDC Fdnb bikomeje kubashinja yuko badashoboye. Yego Mutama, reka dukomeze n'andi makuru tubwira abadukurikiye ibijyanye nuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko Donald Trump narangiza ikibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bw'iki gihugu azaba uwa mbere mu bashyigikiye ko ahabwa igihembo cy'abaharaniye amahoro kizwi nka Prix Nobel. Iyi ni ingingo Tshisekedi yagarutseho ku munsi w'ejo kuwa mbere ku igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icyenda 2025 i New York, aho yitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Yavuze ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze imyaka irenga 30 kandi abayoboye Amerika batandukanye bananiwe kukirangiza.
yagize ati iyi ntambara imaze imyaka irenga 30 ndetse abaperezida bane ba Amerika bakinjiyemo ariko bananirwa kugarura amahoro. Uyu munsi Perezida Donald Trump nakirangiza nzabo wa mbere uzatora ko ahabwa Prix Nobel. Mu kwezi kwa Kamena 2025 nibwo Perezida Kisekedi nabwo yari yavuze ko Trump narangize iyi ntambara akwiriye igihembo cya Nobel. Kuba Perezida Trump akwiye igihembo cya Nobel mu gihe yarangize iyi ntambara ni ingingo yanashimangiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe muri Nyakanga 2025. Nduhungire yavuze ko umuntu ubashije gutuma ikibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Kongo kibonerwa umuti akwiriye igihembo cya Nobel kuko akemuye ikibazo cyari kimaze imyaka irenga 30. Yagize ati amakimbirane yo mu buseruko bwa Kongo niyo amaze imyaka myinshi ku mugabane, amaze imyaka hafi 30. hari umutwe wigize urare muri jenoside yakorewe abatutsi maze igihe kinini cyose wungabanya igihugu cyacu. Rero umuntu wese harimo na Donald Trump ushobora gutuma amakimbirane arangira akwiye Prix Nobel. Mutama wakomeza utubwira nandi makuru. Bwana munyamakuru rero ahangaha ngewe ndibanda cyane ku ruhande rwa bice byariya muri Bukavu. Yego. Ni bice bya Bukavu aka kanya navuga yuko biri muri zone. Ushingiye kuki? Kuko impamvu Bukavu nubwo harimo umutekano umutekano waturambwe ukabona urindira mu gihe Bukavu. Yego. Igice ubugambanyi bukorwa ku ruhande rwa FDNB kandi gutegura bikomeye ku ruhande rwa Fdnb cyangwa igisirikare cy'u Burundi. Yego. Intumbero bafite urabona ko ari gutekereza Bukavu. Ni Bukavu kandi iri gutekerezwa ku ruhande rw'Abaturage bafite gukura abasirikare bakabohereza muri ya misozi yahariya muri Sud Kivu cyangwa se ya misozi ya Uvira. Kuba rero Bukavu uruhande rwose kwitekerezaho by'abari kuruta gutunga umutekano by'abari kurutaka kurwanya umwanzi cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, biragaragara yuko mu minsi iri imbere dushobora kubona izuba rirashe cyangwa se umuriro watse mu nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu. Yego. Kuko biravuga yuko iriya misozi ya za Warungu iriya misozi yegereye za Kabare, imisozi yegereye hano za Runingo, iriya misozi yegereye za Karehe, biravuga yuko icyitwa Wazalendo zikirimo aba FDL barahari. Biravuga yuko rero mu gihe haba habayeho kurangara umujyi wa Bukavu dushobora kubonamo ibibazo cyangwa isanganya kitigeze tubona igihe cyose. Mutama reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kwimbonesha kuri mwe Rudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane dusoreze ngaha. Ufyonde sabone kuri dukurikiye bwa mbere ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.